yala igcekeni iswebhu kufanele sikhale because makukhona abantu la igcekeni abenza singakwazi ukuya phambili ngesize sikwazi ukuya phambili kodwa njengendoda kufuna uyilungisile leyo hayi ngiyazama ngenza konke okusemandleni ngoba sowuqalile usakwazi ukuhlehlela emuva hayi ngiyazama umacelo uzolawula uyabona uma ngabe kuthiwa sineqiniso umacelo ufanele asitshele ukuthi seningaphinda kakhwela umacelo ufanele asibuze ukuthi sahlala sanganyakazi kwangabi khona umnyakazo osikhomba kakhwela so kusho ukuthi wena kuphela umuntu onelungelo sibekele kuyena ukuthi uyena onelungelo lokusibuza thina okwamanje into ayenzayo kwamakhwela isajabulisa kakhulu I hope angeke ke athathe forever ukuthi kubuyelwe khona abakhongi ba happy umkhwenyana uhappy nami ngihappy ukuthi finally into number 5 ukhona uSamki akayindawo uma bexabanele bona bahlukanela bona kube kokwabo lokho kubabili ayi ngoba nakho khona umuntu obengene kubona cha